ha. God is good all the time. Kawang may nang chin chin day. Mi e chai fama se teman haga ngau buki e chan buki e chan nango no alo teman Jisu Kristus ada kembulan no alo chatelilan no alo kawang da kembulan na chai fama se chan buki e ngau buki e no yong nyem nyem se kawang nok man hoi kawang chao nok man hoi teman kawang may nang chin chin de se hatau chan bu yong nyem bu fe ning ne bu fe chan buki chan nango hatau bu se yong se teman haga chan hayo haga ngau hayo kawang may nang chin chin de God is good and all the time. Praise the Lord. Hallelujah. Teman mo ilang hatau hepak ama yen may teman hatau puching de teman lingbu ba yen kawang da minyong pa teman ita mikdishwa teman james yobu hepak ya wang hayo teman mo ilang yopa hallelujah chào hiền yen kawang oh nang mấy bu ep yakim theo lak ba nang chào nok ma oh nang teman da sabar chemlak sing na hepak ama yen may mo manatam upa nang de minyong pa bu oh nang nyahalan we nang mikdishwa temu hamlok lak sing na teman wang bu yen See
time. Kawang sipsikaya Lanate Ebusa bumabu Lanate Jisu fai nang ho ma Jisu fai nang ho ma Jisu nang hơi alo chi Đâu ngô để nang với Ô Wong tâm chế mà ngồi man ngồi xe Chỉ sợ phải thầm đến lá bề Bà hoặc xịp dĩ ca yên na Ôi ê Nụ xa bù mơ bù nàng Đâu nói mê Chỉ sợ phải nắng hờ ô mà Chỉ sợ phải nắng hờ ô mà Chỉ sợ Giêsu nàng hơi alo chi thâu ngô nghe nàng với ô Wong tâm chế mà ngồi man ngồi xe phải thâu nghe lá ghê Giêsu phải thâu nghe lá ghê. One more time we sing from the beginning. Ang sipsikaya daw yan at Elu sa bumabu na natin Jisu fai nang ho ma Jisu fai nang ho ma Jisu nang hơi alo chi Đâu ngô để nang với ô Wong tâm chế mà ngồi man ngồi xe Giêsu phải thâu kém lá cười Giêsu nang hơi alo chi Đâu ngô để nang với ô Wong tâm chế mà ngồi man ngồi xe Giêsu phải thâu kém lá cười Giêsu phải thâu kém lá cười. God is good all the time. God is true. Nang kaya kawang tôi linh thơ Nang ya kaya kawang chinh nhục thơ Nang chim kaya ya ha chinh nhục thơ Nang awang tam man ngồi Open Open to man kawang pin la kay Kalung yuang tam ang ching yong yu mơ Nang ayan ya theo ô la Kalung yu sang si la tang ve Yên tình la bù
God is good all the time. all the time. God is good. Sa teman loklak hema, hadau kada nyan lili nyan bu hadau bungawi chi, kada ling bu hadau bungawi chi hemwe, kawang miracle, kawang healing teman de hadau fabu hadau testimony hadau bungau hadau ngonang, mik mau bu yengi bu kada ngine tembu, ane kem na yok bu kada kem na tembu, ane liyang pai kada no yene tembu hadau bungau umay, hadau testimony hadau miracle ling bu hadau hemloka, okay, mulana screen ma fabu hadau de laya. Hadau waya lolak cingna hadau nan pengnang. Kawang minna ang sinuko iyan ang jajang jabo. Kawang minna ang sinuko iyan ang jajang jabo. Migmabu kata iyang ineta ya salam de iya tuile. God is good All the time. all the time. God is good. Let's all close our eyes. 지나져진 덕들 가다습지만 지수민 이노나 아무컴 서우다다이 불란해 바이클락란도 지수민 이노나 햄록라 낭배 다바 낭매 수용부바 낭매 에세파이 세다우부바 앙체
忘了儿谁翁黑，手牵儿谁能背，儿谁非谁大不怕，望平蓝龙那。手牵儿谁能背？是非。
mana way tham yalak pa thong bu hebak tu show yin essay nang yakta nang way tam lak ching na nang chon lak ching na nang da fan fa yob nang yang mutuan essay mo ba na mo yo amen. Be seated. Yung wan badi yilu tau chatlan asay. Ite yilu tau katalan asay. Iya teman dekan buah wong nang buffet hayang i ating pa agamyanang. Yung wan badi yilu tau. Psalms 117 verse 1 and 2. Mulandaan may. Wang Sampavu Executive Secretary Weibu Pangcham Stafflan, Youth Secretary, Speakers, STPO Dizit. I would also like to welcome Reverend Suhuto Jishi, Youth Secretary and BCC, and his colleagues and our mates. Sa Diachone Tailak Titan Chama Ihagning. 25th October 2025 Hadwok Ni Titan, Yaning Chimbu Yopnok Titan 6 to 7 p.m. Number A, Toywang Yoplak Reverend Angwan Pastor Lapalambung Pumaynok. Number B, Hemloklak Sengha Wamsa Pumaynok Tangshimlan. Number C, Hengbungaw Ilak, Nyanaw H. Pongloy, NPS STBO Dizit. Number D, Hemloklak MTC Choir. Number E, Kawangaw Ilak. Number 1, may Old Testament Chena Wangpua, Associate Pastor Youth Chapoga Pumaynok. Number 2, may New Testament Chena Polamp, Associate Pastor Youth Tanhay Pumaynok. Number F, Kawangaw Yaapaylak, Reverend Dr. A.M. Pongba Konyak, Mission Secretary KBBB. Ngawmug, Kawang Yasan Yalikan Butay Tobu, Wangoy Bu Ayen, celebrating the amazing love of God, abundant life. Number G, Toita Mayoplak, Pache Pulay Pastor Mon, Village Pumaynok. Diachone Tailak Taitam Hakangonang, Toywang Taiha, Toywang Tuyoplak Jingna Reverend Angwan Pastor, Lapa Lambok Pumaynok Tehipak Panang. Yop keneng. Wang tang achau ba ayen kawang. Yani ni mong ba nang atuman voye pa ya lem sibu ba yaneng de yo sa voye pa tambu kawang nang de menyong bu fanang. Lem sibu ba yaneng tuman tau ba taitam akung wang tai neng. Nang vui pha hayang tai tam au yin ka ta lan yui de tam bu mai tam ya lak chne sa pai ngonang moi lan phe nang kai hayang nang mong bu pa kia ta ngaw lok ka ne tam ba chai lak chne sa pai ngo pa lan se ya moi man ayong tau yang lai yi lang na nang tu man se da wat vai bu ayong ngo pa leng lak chne sa ya pai bu tai tam lan chỉ số mình mà những kawang yak ta phản phá tông bụi, tàu lan xây mà upa nang mong ấy, yo, amen. Sa hipak yubuki Youth Secretary Bade hipak ebatam na. Tiabu tujong wi bunyu. Tia mong mengaw ilak sinese pai bunya nau.
speakers, dia putai dem mai dem beke pa ngobulan, teman mui lana atau hipak kawanga, pa dem bucina se mui lana kawang de minyong bu pa. Teman mui lana atau gibu hipak taulak cina se yu betan yang ge yu betan bukia. Teman atai buai senyai se mui hemana tam yang ge yu ngok bu nyui meo hayang atau mepai yang yu kawang de yu pengok kelaksa tinggal kata enang mong hom tenang. Sau ni jatuh onang ngai ni tu khe chu mai wan ma me tai dem so oklak cina se mui lana yu betan keu se atau China tam nang ge. Sa atau hipak me teman pai teman mong hom yang nan piang bukia NPCC Youth Secretary yang ngonang tu khe so kono I de puna yak lak cina se awang na tu atau hipak yanang. I would like to take this time to acknowledge the presence of our guest speaker. I, on behalf of KBBB, the host church, and the 75th KBBB Youth Convention delegates, would like to welcome our speaker, Reverend N. Sohoto GC, Youth Secretary, NBCC, Mr. Ichu Konyak, Students Coordinator, NPCC, and the driver, Brother Koi Kim Yong-an, to 75th KBBB Youth Convention 2025. As a sign of welcoming, we would like to hand over a small token of love. So, as I call out your name, kindly stand and receive the token of love. Number 1, Reverend N. Sohoto GC, Youth Secretary, NPCC. Ia teman pai NPCC Youth Secretary ngonang, ia ngani teman pai kak wangau ya pelak ngonang. Thank you, sir. Secondly, Mr. Ichu Konyak, Students Coordinator, NPCC. Ia teman pai cakpang nyubu kata ngonang, cakpang bumenok kata ngonang sa teman pai NPCC ma Students Coordinator na hatau kia ngonang. Thirdly, teman pai Mr. Koi Kim Yong-an, NPCC driver. Ia teman pai Kim Yong-an kata ngonang sa NPCC driver na ngonang. Once again, welcome to KBBB Youth Convention. Hope and pray that we all have a blessed time. Nishu Wama, teman pai monghum yanga, nan piang bukia, mong may ngau elak chinase, teman pai nya nau, H. Ponglui, NPS, STBU tezita, nan piang yang ge, nan piang bukia tia, ya yang ngonang, teman pai siong nyubu kata ngonang saat tezitma, STBU na hatukia, sau xa nè ngon năng tự thấy là ngu năng suốt bu suốt chừng mà cha mày yong á 75th KBBB Youth Convention cái phá bung hình hậu ya lắc chi nè yo bát tô á tông năng mong mê ya năng lim su ba mà teman pay tiabu speaker jeng so kono hadu kia ngau nang dia teman pai kawang ngau ya pai lakpa Reverend Dr. M. Pongpa Konyak Mission Secretary ika ye kawang ngau ya pai lak ngonang Konyak pangjimde payang pai masa hibak yonga lo hadu kia sausana pai nang 30 years
hadu kia ngoi nang awang na pai wande imana pungau e jai bu sama office assistant na se hadu kia pai yang ke ane ngin mau ngin jong lak chine so ngo yang ke tau yang pai ma hadu kia sau sa na pai youth secretary new hadu kia wang peng pan ngoi hadu kia ngo yang ke tau ma bu ane teman pai Philippines de studies ching na se further study ching na se tayang ye evangelist ne wang peng atam ngo yang ke ngo yang sa at present teman pai mission secretary ne hadu kia ngonang hayam lan iman nga ngoye ngonang kongkumbusa out of station hadu kia yuyui katung yu sing heman bulam yam lak chine se hadu kia yana ngonang nan phiang bu kia tia teman pai wo ngonang nang pai bu chine se mong mai ya bu minyong pha bu hadu ngaulan china tamnang ge yelak pa wong pong ngau chani hadu kia singne tamnang pai bu bumenok nyom balanda hadu wong pong ngau hadu kia china tamnang teman pai December 14 to 11 to 14 में platinum jubilee ngonang hadau min में kari menem lak china se pumonok kari ne chia hayang num ching mabu au hi kari ne chia hadau jubilee tau ke ngoi nang chao se hadau e lak china se sticker leng yang ngonang nem lak hadau leng yang ngonang tau kai hadau ya lak china se reception ma angbu atam ma ya yang ngonang atam ma manya bangonang tau kai manya bulana chingmai lam lenga reception counter de tayang hadau sticker yak lak chingna se yelak pa numan da yo bato china tamnangi siang hadau ya buya tani youth convention da kari hangsin pai ngoya pai hadau kari me awang na tau nemsi hayang tong obu hadau ya ayang yo pu mai nong da au hi da pa bu mai lak hang ka nam no bu mai lak hadau ya ayang bu mai nok ka hadau ki nam no kayo se hadau sticker cheng ma hadau ki china tamnangi ye pi ba reception de tayang hado platinum jubilee sticker hado advance saudan ngaulan kia phabu hado yak lak china se hado china tamnangi nisu bama teman pai mengyak su village lan angbu tui atam ya yang ngonang kata atam hado yu ching he sia nang pai hado ya abu numana ya asu bu yang kama teman pai mengyak su village hado bumai nok de nyom ba hado la ye pha tamsi ya buwa hadau youth secretary report ane teman pai church manual cha ane jabuka jubilee invitation hadau lem hadau anuman atamma yu ching he sing pau yang iman ching ya ta yang ngo buyang tau ching ne se ya yang ngo su bu lana hadau iman da la yi lak ching ne se hadau china tamnangi lem su ba ma teya teman pai DDSC District De-Addiction Center mengok pulan te hemlock kai si yang onang hipak pha buat teman pai tia bu chairperson kaya nam no yang hadau ki hipaka hadau ki phalak ne tau wan da lok lak iman tia hadau ki lok na tam bua iman yong mai lok lak aja yong mai ik lak aja hichi hayang boy konyak pangjim youth ministry kaya youth department kaya nam no bu hadau district De-Addiction Center ma hadau ki ka tang onang chao se iman sihau lak china se hayang hadau district De-Addiction Center china se yelak pa yupu mu om lak china se yupu mu cham lak china se phai ma iman hemlok lak chao sa akhung da hadau china tamnang iman ngi bu phai cham se hayang yu kan de yang yo yelak pa DDSC china se yupu mu om kayo se hadau china tamnang ki kawang yelak pa teman muilanda muiman pa sa program di ha seng ha wamsa bumainok tang shimlan de hemlok lak ching na hipak pana
si mai yo ma vòng hai năm mơ bự bờ thơ mang cha như sẽ yong sẽ mùi mang cha lo thằng thơ men yong bự ba na tâm xin trên lá nắng mê cơ đầy thơ cả đông như à sâu y thế đại na người ya phần làm mơ môi mà nên suy nghĩ tâm thơ có nhau cho như si mai giờ đâm hãy bây giờ nào mày ba ông thật ông yong se cha cha wang se hậu vơ chính hay cha đi ở chính nhớ đời nhé cô nhau nào mà wang mà bự sa ha se wang mà pi hai la cha như si mai giờ đêm nào tâm xem trên lá nắng mê cơ đầy thơ cả đông như à sâu y thế đại na người ya phần làm mơ mây mà nên suy nghĩ tâm thơ có nhau cho như si mai giờ đâm hao thao si mấy thứ pha se chưa đây con trông đã hay lòng bự ba nào ya mấy thứ như se ok sang ở quang hai ngồi bự ba đang xem trên lá nắng mê cơ đầy thơ cả đông như à sâu y thế đại na người ya phần làm mơ môi mà men suy nghĩ tâm thơ có nhau cho như si mai giờ đâm hao có nhau cho như si mai giờ đâm hao. Thank you. Kawang mikti siwa hem lok tampo singhat wamsat pumay naktang shimlan demong mayanang kawang ngaylak pe moy manchi. Sa number C heng pungawilak nyanaw H pungloy NPS STBO dizit sa yati hipak epatam na. Môi lan an mai, wong sim babu tanit mabuja sebu bag konyak baptis pumainok pangjim youth convention, toy jong wei bulan, tayama bu konyo pa,
Executive Secretary KBB hayang pangjung staff lan, Youth Secretary KBBB, Convention Panyabu KBCM Pastor hayang Jambu Konyak Jing Yu Jing Ha Pastors lan, Associate Youth, Pastors Youth and Women, Jambu Konyak Tangshim lan, hayang Krista Katalan, awang na tau hadaw hipak amay tau bujing na kawang da binyong panang hayang mongmayanang anyo ata hadaw payong buba convention program puk bujing na taidam ba bujing na KBBB elders lan longmay lan nomando tau yong binyong pa mongmayanang sa daw ngaw China tamlang ata introduce na miyang yang bu haboy macam ni, ada pengloy semin lang, tawa siyong kata hayang na tawa KBBB pangjim jeng aliak chan, awang onang bu, taw schooling konjong may ibu, kelas man mapupan tengoy hayang hataw may maalaw da nyaw na tayo. Taw yo petonang, taya mabutang simlan hayang chenlalan taw hangi ilakay Wongbong na miyang lak noman jeng na hayang naman mong na onglak sa mong tainang chay kay sa. Over taman 71st Youth Convention sa Laywan na Taiwan na hipak chamloy tayo kiye tainang hapoy. Taman ko niya ka education ma taman krisaya bumawang piyang khochanoy man ngoy. Taman na chamloy tokpoy mongonang hapoy tokpoy mongo buja sa mong yeswilak mong silak na ache tau khay ma tang shimlan jing na tawa few points taya share na meng kaning awang na taman ngaw ka ma unemployment yang ikaning unemployment na biggest issue ngonang bus tang shimlan jing na hang jing ne ma biggest problem depending on government job ma tamana depend meng nang bu. That was sustainable na ache. Government job ma 100 post ngo kama 70 80 already ngui be ma taman graduate lan na tangshim lan graduate na meyang buwa another 50 100 meyang kama hataw absorb na yemeng oklak hataw jing na unemployment problem cham noi ngo nang Nagaland Directorate of Economics and Statistics release September meyang bu report ma taman Nagaland ma taman saan ye Nagaland में 16.707% unemployment haton taman national level da lai ma national level pa yo cham loi ngonang bu national level ma taman da 5.2% hai ngonang bu hataw ba situation ngonang tamana hayanga taman 92% naga katala na technical education leg na meng bu hataw taw ibu na che Directorate of Economics and Statistics report ibu ja hayanga sa ibu kia over dependence on government job government ma bungan 70% of jobs ta pha bu kai salaries pensions interest ta pha bu kai adaw jing na allow linglak ko anang bai taman hataw ba situation ma ya tu zo mangonang hayang taman growing numbers of graduates mismatch na meng nang taman graduate na science arts commerce me meng ya boy hapoy taman technical skill best anang bujing na hataw mismatch na meng bujing na taman the problem na meng nang tamano tangsim nan de ibu ha career guidance lano ya yang yoy hangi pa interest meng hataw de na yam dai ga ma nang okpu nang man bu pa lam da tai oklak sa hataw pa chain tam nang hayang hataw sa na ye government taman the skill development department ong onang bu imana alak different skill panang bu tanyingan ya government of India wo panang bu hadaw skill lo naman ya angoya hangjing ne manang toy job na yemeng ya pu nang jing personal life mo daw important na meng lakcha cha daw ngaw China tamnang career opportunities chang ma changaw sa hunang career opportunities ngaw ga mataman government sector sa hai ta nang wo apoy government sector da hang na taman kan bu sai gama stability service ma respect job security steady income hataw tai nang hayang government job ta tai hu gama hangi pa option C ma nang UPSC pa oklak NPSC pa oklak NSSP tanyingan ni ba NSSP ngonang bu SSC central ma banking defense postal
yong bu scope ngonang bu taman khali NPSC NSSP atau da hai lai nang atau mai atau kama taman atau job atau bu atau se haka sa tai nang hapoi atau options to nango lai ngo ya hayanga tau ihu bu atang shimlanda atau government job tau lak chingna coaching expensive coaching da tai ma hai oklak atau ta tai hangjing ne ma coaching da tai bulan kam atau bungo nang coaching da ya tai bulan tau ok bungo nang atau nang hard work nang ok bu nang ngang bu atau kai hai oklak se atau hayang nang kawang nang taman da ling bu kawang da monghum yang nang hard work na myang ma nang oklak chau za atau ngau China tam nang discipline mo ngo ya hayang read smart hangi pa lai exam atau pailak cha atau saha ta atau gama nang jing knowledge atau saha na myang lak alo elak bongbong tamana alo knowledge ngo lak bongbong hangjing ne ma tanying ani exam competition cham noi ngo nang ngoi bua nang bu saha ngoi lak na chi ka tong wangi phang ma hangi ngo elak kai taman asing atau wanda nang nyan ok lak jing na nang alo ngo ga ma nang idea chatau lak another thing government job si kama taman khong kambu hakata nang no work steady income hakata inang haboi haka ache tani ngani mabu tangsim landa I urge the youth to change the mindset yoi mindset change taman senyu tatau ngen atau job taman respect na myang lak wangsum phalak bongpong hayang dedicate sincere matoi lunglak bongpong taman government job si ngo yang ngen tau lak job na che buja atau jingna atau mindset to change na myang lak jingna atau ngau China tanang taman da yoi job that yoi respect na myang asui bu na che yong bu na che yoi respect na myang ma yoi da muiman tau lak hayang tau sa taman yoi da tau atau police service taman join ba tau 2021 ma hai join buja atau taman join da tau master no ngo yang bu jaboka village ma bangpeng palingo yang bu hakang ngo yang saw tizit mo ngo nang tizit mo ngo wan da nyoi ki hai ngo nang hayang nyoi da sa ye wan da tau tai nang I urge the youths that even if you get new job ayong ba toi job tau ya boy if you get nyoi mo serve na myang na ye kai sa tau urge na myang nang tau hangjing ne ma tau experience sa tau ye yang experience myang bo lunglak to yong ngo nang taman cha nyu jing na tau jing na taman youth landa tau urge na myang nang government job ma fixed pay hai ngo nang rules hisap mangolak hatau taman the drawbacks limitations hatau ngo nang tai bu khushi ta tau lak na che hangi fix nang jing ngolak hatau tau lak hayang rules hisap mangolak bongbong taman government job ngo matai ga ma private sector ta lai tai ha private sector ma nang talented hayang creative ambitious na myang ga ma nang jing khali government job na ache nang private job nang tai ok lak hatau mem business information technology media communication engineering entrepreneurship yong bungo nang bu if you are ambitious if you are innovative hayang nang skill ngo kama nang hatau lam da tai oklak kadong ni ma sahak buka talan na business ling buka talan taman hayang nang grow na myang na oklak hatau jing na ibuki skill based jing na skill training o ya skill training ya iwanda khonggambu hatau da tai buja se yang na mana khonggambu hatau lam ja da ta tai hangi pa yui interest hangi pa demand na myang lakai hatau da lai yang hatau da tai ga ma nanga okpungi laksa hatau private sector chang o hatau haki enang hayang na sa pa job chang phai matamana tau another point hunang hatau another point mental health issues and social pressure tani ngani bu yuta teman ku teman na hawando hatau ki bu yanang bu haboi tani ngani bu pa youth lana chamloi bu pressure hayang mental health hatau bongbong nang ngai nang bu hangna mental health issues ngai bu ma sai buki unemployment rate to chamloi high na myang bu academic stress job security social isolation phone ngai yang tamana katalan bhai ahau katalan bhai angau
yo ngo one the isolation, lack of emotional support and hayang social media the layang mi culture by comparison meng one the tau mana yawang yung ngoi bu sa hatau tai one the tamana mental health issues ngai nang tau hai na taman awareness create na meng lak chai cha the support na meng lak hayang digital detox no chamyang lak cham noi bu yang si ka ma phone no yi chon be yoi sing lak wong pong hatau ching na tau long mai lan ya da new palan ya do ma chem bulan do naman the request na meng unang ke nahalan tangshim lan hatau ki bu ngan ngi ga ma imando namano cham CO sa tau yo pato no mental health issues ngaw yang tamana sa emotional intelligence taya emotional intelligence ito ba very much important right now hadawa hangi shi gama the ability to recognize understand and manage our emotions and the emotion of others tamano yoi the sing nga alawlan emotion do sing yang ok yang hataw the navigate okbu hadaw emotional intelligence ngo gama taman social life mo mi pai relationship mai lak yoi the control ma meng oklak hadaw to understand and to learn and to have the skill youth lande hatao China tamnang hatao hangi gama self awareness self regulation empathy kata do yayang sabsi bungolak social skills hatao emotional intelligence ngo gama taman social skill o samai ngolak hayang motivation tau jingna tangsim landa hatao important point cha ngo bujingna ngau tamnang. Now, digital addiction and social media. Tanyinganya tangsim lan sana yachi. Nyuhi palano phone sahama. Ambukan ngoya boy say ma anuk pong ma phone dalay ngo nang. Now digital addiction cham loy ngo nang bo. Nato ngo ma excessive screen time, social media addiction, continuously reel dalay attention span no cham loy so ngo nang tamana. To hado hangi si ma taman time waste no cham loy meng nang. Ayang tamano may tangsim lan especially phone ma game gon yang yesiba timing ma yesiba timing ma yalo ba hakang ngo nang hataw chingne taman awareness meng la khayang digital well-being education no taw la kongpong yoi phone ma app ma tracking na meng la hataw anga ma may lak hayang mindful digital mindful content consumption hataw naman na sing ma may lak sa taw ngaw chain tam nang sa social media digital ngau yang social media and cybercrime chang changawa yung important topic chana ngonang ato cybercrime tanying ani phone chon bu taman chon bu taman nakata na amyang ling na chon bu achi hapoi atam chang ngonang ki amyang ling nakata mahanga ku le yalak kada hang ki amyang ling lak hadaw bu ka talon lanong ngonang especially for young teenagers hayang taman de data theft taman phone mabu taman hangi ang lakay hataw ya tay bu imana hayang online fraud ngun new bu hayang taman bank account mabu ya tay bu WhatsApp hack na meng bu cyberbullying cha da online ma ngau meng sa ngau bu no ngau mai ngau ba hayang online grooming ma yang nahalanda ngau yang iman da grooming na meng bu hataw ki bu amyang social media mangonang hataw jingna tamana we should be aware खुशी तो काता चोन ngai bu jing na ta chon awareness tau ga ma mai lak sa tau China tam nang hayang social media chon wan da tamana social etiquette wanglam hatau singlak wangpong nang da group ma cha tau bu jing na hatau forward na myang nang mu taman ka ta myang amai yatai ba second thought anang ba taman forward na myang bu nang yesing ba nang crime commit na myang lak tau khai ma खुशी da hangi tau hatau forward na ta myang nang ni sa lem sa ta yang forward na myang ya hayang nang content creation myang wan da nang jing original ya ka ta jing ya yang lingbu hatau ma legal trouble ngai lak hatau jing ne tanying ani ma bu content creators lando hatau ngau China tam nang allow lan intellectual property rights singya yo intellectual property rights singya ITX singya खुशी da leng yang खुशी da online ma post na ta myang hangjing nem nanga hatau ma phasi na myang lak hayanga social media ma yo hijing full details share na ta myang pin patterns
angya khong kemuda ibu ya dong ngawa hayang unknown apps mi son buja group ma son buja kata son buja sing buka ta cha se yang unknown apps and applications download na ta myang nang phone hack na myang cha cha an auba namanda ha ka problem face na sang myang lakai panic na ta myang mong ta sui ngân như bu no tamanda hang ke online fraud ta nang jing hado ha ke blackmail na myang yang ngân như ba ngân ta pha immediately phone switch off na myang yang nearest police station na pai kai hayang complaint 1930 the complaint na myang ya hage ma nang safe na myang na hayang another important thing phone mi phone chip ma yau da mai bu sa ta sak ta hang jing ne ma da ku bu phone no myang lak ado ku bu tan ning ani missing phone stolen phone khong kam taman track na myang ok nang hayang au ba hado phone on na myang la ta mana au ban low sim hado ma chon la kai ta mana sing ok lak hayang hado lan hado ka ta lan ta mana track na myang nang hado jing na kan ting ya phone loss na myang bu phone mi jing loss na myang bu tau ya boy ye do hayang mi ma bu ngân kom ti ta pha bu ja se hado ta sak taman youth lan bai sa ji substance abuse jam loi ngo nang tau hado ye da ye wan da jam loi ngi nang nau se nau ya lan tawai ha bu hel to myang yang ngi yang mong myang tai nang hanga hado ki bu hanga start na myang bu ma yo waya entertainment na waya stress relief na waya family problem ma waya frustrations ma hata haka ha ngonang hata result hangi amaya result amaya ang yangai poor health financial liability yoyo ngun atau ok bu jing noksa do problem phanang society do problem phanang hayanga toi myang leng nang crime commit na myang nang hato ma bu vicious circle continuously ngoyang nang life pa meaning anang bu life cha nang ngai nang ge hato jing na tang sim lan de i hu bua hato ki da don't get into it and then stay away from it. Hobbies ngoya, surround yourself with friends. Hatau ki buya ha bu friends lan bai. Help tauya communicate and talk to your elders na. Sa alau ba topic ta cha mata ya. Hatau migration issues. Taman konya ka minyoy mak toiling na hayang kali taman naga katong ma ache India katong mo taman konya ka toiling na jam noi tai ngo nang bu hangjing ne ma taman ma yawang yang ngoi bu jing na taman na hatau toiling na tai ngo nang ke lai e na tai bulan ngo nang hapoi toiling na especially toiling na tai bulan educated la na proper channel mo tai nang hapoi uneducated lan jing ma bu now say now ya lan jam noi tai ngo nang imana tai bua economic opportunities noksada jam na yoengen earn na myang na haga tai ngo nang hapoi aga Taiwan da yoi da myang lak mai lak hataw yesing batay nang taman katala na hawan da exploitation discrimination trafficking mo end up na myang nang hating especially minor children cha mataw Dimapur ma training o wan da taman konyak na halan sa ko na halan train matay lak sa train railway police lan na iman da kap yang ang bujing na taman ya yang women police lan na iman da tong na cha 15 years ya 14 years ma imin ma tai bu no achi mi min ma ya do ka ta ya tai bu jing ni tai la kai sak tai lap tai bulan tai lak lan da iman da tong naman ambu kan tai ne bu si nyoyo asing imana lai e bu ka ta no ache haga iman dai ga ma ambu kan imana missing na myang lost na myang yang traffic na myang ha bu hado ki bu cham loi ngo nang ke taman hado jing na taman na hala no taman ching la no hado the control na sa myang lak jing na tai bu nyoy sing lak jing na iman ambu kan matoy ling na tai wai hataw sing lak jing na taman hataw ngaw tam nang hayang mon police taman na app cha ngai tam ngo nang hataw mon migration trail in collaboration with the community taman sa na yachi taman community kis phai taman hataw ngo nang hataw man au yin now say now ya alo nyoy da tai la kai hataw app ma jing students union do taman phadabu village council do phadabu hadaw ma yoi form fill na myang yang yoi ambukan da tai yoi da mok toiling bu yoi iman jing malik phone number hayang ambukan mengo hadaw pha ga ma
over iman the problem ngai la kai taman immediately iman the help namyang oklak iman safety chingna hayanga hado sahana yechi imano taman the directly contact namyang oklak chingna how one the time spent important myang nangbu hado man ni dai ga ma taman cham ok ha bo ye cham ok pu situation no ngai nangge hado chingna immediately taman iman the help oklak chingna hayanga local police alo nyoi me local police to taman tie up namyang yanga cham se toi iman safety chingna lenglak hado app po chang wanangge hado chingna auyen now si now yalan alo nyoi dem toi lingna lai e na tai la kai hado app o sing ya se hado ngau chai nang cham next disappearing local languages and cultural knowledge to ko nyak ngau ba fluently nyang ngau ok chine tine sai ngau we ta yao hayang ha tawa ko nyak ngau man nyan na pai buna chi chai hado english ha man nyan buja haboi taman ngang ha taman ngau mi ngau na woi taman cha sing mi wangla mo taman cha sing ma yue culture yue language taman preserve na myang ha hayang mi ma bu samai bu ba ya yang samyang bu ba ta ya ha mindlessly mi the copy na ta myang ha taman jing yue identity taw ang ha o za yutlan da ngau china tamnang hataw youth convention ma tangshim la na yak toy hayang yue various talents hataw display na myang ngi wanda yong mayanang sako na myang bujana sako chang changau ganing empowering women taman hataw ki taman konya ka ha ke payang ke sako alai natana long si payang anyo noksa mawong pongawan do sako ngau ta ngau chuta app se bu ngau payang ke haboi hipak pai taman chailai nang chailai bu ngi yang o mong maya nang hayanga hasin bu ma reverend mo sakoja reverend trang mo ngai bu se chai bu dan da yong mong maya nang hado ki sakola no cham amai lama cham ngai lak sa mongum tai nang mi sakola na reverend ne IS IPS IFS hangi mataman iman ok tauki taman sakola no ok ha za do ngau chai nam ngai chai tam nang hayanga chay naulan yoi nok mo yoi ya ruin ya yoi naulan de iman do noksa to isau mo cham kai discrimination yamyang gama hatau cham buman taman sakona yamyang lak yeche natana yamyang lak chin yeche hapoi tamana cha cha da cham bu ma tamana noksa mo samai bu ba nangai lak compassionate ya yang sabsi ngo bu noksa cha na myang lak hatau ching ne cha cha da cham lak hatau tai tau kayo sa tau ngau chai tam nang and to all the konyak youths tang simlanda ngau huwa taman ka tong niwa competitive ka tong niwa nang let us not be lazy tamana talented ngonang nang ma gift anang bu yeche talent ngonang gifted creative ngonang hatau waste na ta myang ha let us work harder alo lan ling ok kama taman hangka yeling ok laksi taman o kawang ahalan yang o taman ok lak yang o hayang tamana hatau achoy ha bu mindset yang o ba taman backward cha tamana ye ok lak cha hatau mindset ta yang o lak wangpong taman hard work na myang lak wangpong taman sacrifice na myang na myang lak wangpong and in conclusion tau story cha ha ka e ning taman training ya wande hipakpi mataman da on time na myang lak meaning anang bu reason anang bu da punishment habu hayang Kanda roll call ya ipai mo standing kept standing without any reason long patrolling ya tai kanda ni che se hakaya endurance training matamana ya sum KGE ko jal ngobu ya sum ke yang wearing that rifle yang allow toy ki yang tamana running haka sonang sometimes tamano frustrated meng nang mong myang nang hapoi taman mong myang frustration na myang gama whole year taman mong ya may lak tau jing na taman hatau beer na myang yang endure na myang yang hatau lingwa khali taman body physical fitness jing na lingbu na je hapoi taman mindset taman tai bu chu tai hatau lai je lak jing na taman da ka pha yang ge hatau kie taman sa ba mindset civilian na bai acheng habo different ngonang bus taman uniform service lan hatau kia hatau taman da hatau mindset change na myang lakpa hipak ya bu ni cha na myang bu ne che hat pa cha myang bu ne che wang peng whole year haki train na myang yang taman na hakka chai lai okpu tau khai
amay aliak amaya shortcut anang short mas in short time ye taulak sacrifice na chemyang lak bongbong hipak ya lak hata fruit ta chamloi samai bu pa fruit ngai lak tang sim lan de ehu ba yoi new yoi pa ngau chaya kawang ngau chaya nan bu okya be disciplined on time be punctual hayang good things take time namana taman ching future taman chan new ching future hado ching na taman future naman yak ma ngonang remember nang ching pasta hado nang the define na yamyang yawang yang moy bunok sama ngoya boyo hado nang the define na yamyang nang taman khong kumbu alaw nyoi ma bu ngoi bu alaw struggles hangsi bu alaw bungao stories ma bu ngoi bu haboi nang lung bu ka wang na phai nang ching chap ngoyang nang ingao cha yang nang hard work willing na myang ga ma hayang alaw lan hangi mi amyang ngao ya boy hataw da ye if you don't listen to that nang ok pungilak like in the Philippines apong pali aliang panmalim awataw huwang nang na tamnang ima taw asailing bu oklak hataw taman da kawang ngao nang taw kayma tamana ok pungilak ching na hongkum bu taman tang chinland hataw ngao China tamnang hayanga let us also remember taman tayama bu akyeng nyu kawang yasan yalikan bu hataw tay daw ha sa taw ngao China tamnang pusoy teman bay yupu hipak cha pada tamunang dengan ma Reverend apa yang pung dah yo betul tongnang teman bay yang sesuatu yo mo official jangan nang sa sau cha na tai la akung wang bu heng nang sa ke ma tai la nang dengan ma ya yen ling bu tui sau ka ong yak da phana phalak chine sa teman bay apa ta yo betul tongnang ke teman moilan men ma yupui pakya kana ya sanyale muhiman tambu ba yoman ba oba jude konjong phabu ba kawang nang de yak ba menyong phanang ya hadu ma kunyak chilalanda nyawale lak chingna kandeng lak chingna jude amai hanghi ba kawang nanga phabu jude tuman yan chen de mai ngo lak ching ne kan deng ngo lak ching ne wang ngoi ngo lak ching ne sing ok ngo lak ching ne hado man nang ranyu teman phai hayam ong loi ya da nang kon chong nang phayang ki chu dei nang phayang ki tia ya ngau bu ngau kunyak chilala ne kunyak sing hai man bala ne ma bu yong mai pong tau sing ya de ki sa tuman ne kawang nang de min yong pha dei nang ki uba Dia hanghi kia ngawa tuman de kandeng netam. Tau kia yelak pe. Tuman iyano kem oklak jenasa. Tuman du ngang netam pa. Hayang dia ngau bu pai semai sa niu. Kunyak cilalan. Naka cilalan. Yen ngoklak jengna. Kandeng ngoklak jengna. Maya ang lak jengna. Yelak pe nyawa lay tam lak jengna hatong me nang ranyu yanda kawang nang yelak pe wushi. Ya cilau sang sawang atam pham ya lam nyu kawang nang voi pha ayan ma takhai sang bu mong sang mong mang bu ya fan hang hi kayo sang na tham Yesu Kristus nang yakta ya jingna sa yongman ba kawang nang bu mohiman hayang sipsiya yang yalak bango phau sa Yesu Kristus man ma fan fayup nang ki obanang mong yo amen. Taidem de mongha mafabu ki nangau kaya tangshim lan de hinga tambu jingnem minyong fanang kawangen nangayen de lak moy manshi sa hipak yu bulan ngonang KPCM Planning Committee de hipak fanang Đại đâm hơi tiếng gọi áp với hệ bạc phá đâm bùi chừng đó đôi dòng nằm nòng lăn đó mong mấy đại năng mình dùng bù phá năng
he bagian lak chung na address na yimeng olak hatau tinyin me cha shubu ba KBBB Youth Convention daidam mo lak chung na ocean paya adu yup nong mong me gambon mong me ngonang ke moilanda planning committee mo bu salam ngaulan phadam nang aneu numan moilan ponayanang planning committee min me pumenong min me tui show cha lưng lak chuna tei bungonang hatau show me wong pong cha I hatau ge sing na dam nang awang na ngai ni bu devotional service de mon town mo bu kibishim members lan aneu chung chung mo bu delegates lan moilan pailak mamatamนึกไม่ยาบညွေရတဝလခရဆအဝတပေမုံလောဒိုင်မင်းမไปหลักจึงนั่นได้ไงเฮบักใจจะมาเต้นไงนับว่าเต้นสมว่านังเต้นมาวังลัก yes ไงนับว่ามวยมันยมนกใจจะมาเป็นบาจิมวังลักตัวเคยเฮบักคักชัวไปลักมวยล้านอันนี้คงกุมบูช็อตออกลักจึงนั่นညွေတမတန်ဝနန်ကြဆဟာတော့ရှင်နေတမနန်ဤရှိဘူပါမယုံနုတ်ရှဖိချင်ဘူယောဘကံဘူတမန်ရှောယငယန်ဝန်ဒယောပရှောမန်ယန်ဘယောပူမန်ရှောဘငါရတိုင်ဘူဟာတော့အရှိယောပမေဝနန်တုခေမဟာတော့တမန်ဝံလမ်အမေချွန်လက်ချင်နာတော့အခုံတရှင်နေတမနန်အနျောရှင်နေတမ်ဘူချာဟာတော့ယောနုတ်ယန်ယံဖေမYouth Pastor Lan, Chung Chung Mobu Pebu, and Youth President Lan, Hatolan Chama, Yom Nok Yang Pema, Mulan Tan Mokeisha, Yop Heto Bungao, KBCM Youth Department Kaya Pabu, Hato China Tamnangi. Youth Convention, KBCM host Menglak Chuna, Ngaulan Taman, Shanpong Pebu, Hato Chuna Taman Planning Committee, set up Namenyange. Hayang teman atau convention jengna semen lempe Taishan ngawa Taiwan dah KBCM dah Paibu teman jengyu jengha mabu tang semlan dah teman alam caba lengbu melak yang setai yang planning men me anu KBCM men me hengau acang cang habu cabong palak jengna temua nang anu jeng jeng mabu Paibu society lan desa ije yang boy kunyak pangcem dia alam janwe phagama taman muhiman namang laksate bujungna hengau aceng ceng habo temyang wanang youth department ma youth pastor lan noman payunglak anyo affiliate naman meng bu youth society lan ma wanang hatolan ma youth pastor yenang yang boy hatolan min ma pastor lan ngobu pastor or noman fellowship mobu representative atam umgo kama numan hado hngau ya bu oklak awang na tau show ma sing na tambu cha hado ge yalak pa hado ya na yongwan da yalak jing na phalak jing na hado ge chai tam nang taman phai pangchum de youth department de or kunyak KBBB de hngau cha timyang wanang hado awang na youth secretary taman phai pai cha wang cha yonglak e de phalak to phai ma to buwa volunteers lana youth pastor lan te hand over na menglak tau khai noman yoy ngo bu yoy ma ani youth pastor lan adam shao noman te designate na meng bu sit me noman da haw tam bu yoy ma ye short bu ngo bu na meng ma yoy ngo ko ma shao pe ya ha to ma short lak jing na sing na tam nang gi teman bai awang na kunyak pangchum da phalak chingna tini tening bu youth convention planning committee tui cha temyang wanang hadawa yong mai bu tui mai chang wanang hatau tui hatau tui India ma ngai bu company awang ba anyo awang na lengbu ba shmei bu anang anyo hadawa hangi shi kama portable sound system anang ya kema again phi mataman bom bom na meng chung chon ok lak anang
อันนี้หาตัวหังตะเล็บปุณภาพวิเศษก็มากุญยักปังจิมเช้าชันบาลานา portable sound system กี้ยูนอกภายในจำสิจงเอาไปอากันเพียดหาตัวกี้เกมบุงเงียงหาตัวลิสิงว่านังกินเอาสิยังportable sound system จ้าหาตัวกุญยักปังจิมจิงนะพาตำนังตัวเคยมายุดเซกตรีเปียตัวยาลักจิงนะใจในตำนังอันนี้นี่ชื่อบุบามะ society land จึงมาบู society land เดพาลักจึงนั่นตมานะอวังบ้า planning meeting มาเสียงบัวหังเอพาเสียงตมาเสียงบัวการิจับงชักพาเสียงบัวการิจับงชักพาลักจึงเนี่ยเสียงบัวให้ยังบัวเตะเลวันเดการิชักพาบัวตัวช่างเสียงเสด็จยังอันนี้อโลหังเฮงวนังกีเสด็จยังจำเลยไต้หวันเดตมันมวยลันเดวงปงน้ำเมียงบูหาตัววอลกล็อกมวยลันเดพาลักชิงเนสเตมัวนังหาตัววอลกล็อกไม่ยังบูตามวยจีให้ยังบุยหาตัววอลกล็อกตมันเดพาบูtiming timekeeper หาตัว time ตมันเงินเพลย์ชาออกลักอันนี้ตมันติกยอกลักตัวใครมากุญยักชินลาลัน times value of times importance of times หาตัวายองวงปงหาตัวชิงลักวงปงหาตัวจุนลักวงปงเสด็จยังหาตัววอลกล็อกจับงพาเสียงบุงวนังลำยังไม่บุตรยีลักให้หาตัวกล็อกยายีวันเดยองไม่กันดึงhandle นั่นเองยังยุด pastor ลันนุยมันชอดปูนุยมายักมาบุยลันไปชวนยังจึงเวียเอาเสหาตัวเอตัมนังกีตัวหาตัว registrate นั่นเองวันเดพาบู society registrate นั่นเองบู serial number กี้เอลักยังหาตัวเอวันเดเอบู society youth pastor นังงบุญยมียงลักAustralia naman datang ngui tamlak hadau ma youth pastor yenang bu fellowship lan hangsin riches ne mengya pai muilan de puk aphalak tau kai ma youth pastor yenang bulanda hami ibukia noman pastor ngo kama anu ani representative noman fellowship mo bu pai bungo kama hadau ya bu ok laksa singne damnang chapai mi cha sa tau haki e dalak e bu ya bulana short kan solak number 1 ma Changlong Shu Youth Pastor. Number 2 ma Yay Youth Pastor. Next ma Yong Hong Youth Pastor. Next, Wan Chung Youth Pastor. Next, Ma Pesho Youth Associate Pastor. Pesho. Next, Ma Tamgong Youth Associate Pastor. Next, Ma Wangla Tamgong Waya Tamgong. Next mo Wangla Youth Pastor. Next mo Shinyu. Next mo Yongko. Next mo Phom Chung Youth. Next mo Watting. Next ma Woi Chong Fellowship Youth Woi Chong.
Next ma Nang Tan. Nang Tan. Next ma Siong. Siong. Next ma Ukha Lambong. Ukha Lambong. Ukha Lambong. Ukha Lambong. Sa Adam Yu Mo Gama. Office the pay Yap Oklak. Next ma Phúc Tông. Phúc Tông. Ukha Lambong Katang Oba Adam. Ngô Gama Yong Đâu. Ukha Lambong Katang Wanang. Pado. Next ma Lapa Village. Lapa Village Youth Pastor. Associate Pastor Youth. Lapa Village. Lapa Village. Next ma Desert Village. Desert Village. Desert Village. Next ma Mung Nyak Shu Town. Mung Nyak Shu Town. Mung Nyak Shu Town. Next ma S Wamsha. Shengha Wamsha. Next ma Shengha Wamsha. Next ma Chen Venue. Chen Venue. Chen Venue. Next ma Nam Thai. Nam Thai. Nam Thai. Associate Pastor Youth. Ngoya Nam Thai. Nam Thai. Yanang Longpo. Longpo. Associate Pastor Youth Longpo. Next ma Ti Chung Ko. Totok Chung Ko. Totok Chung Ko. Next ma Yo Chung. Yo Chung. Next ma Longwa. Sorry, Longwa. Longwa Youth. Longwa. Next ma Apau. Apau. Next ma Pukha. 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 Next ma Longkay. Longkay. Next ma Apau Changli. Apau Changli. Next Kenchin Shu. Kenchin Shu. Next Chen Town. Chen Town. Next Totok Chung Yu. Ti Chung Yu. Ti Chung Yu. Yes, front line mo nang. Next Longshan Town. Longshan Town. Next Wangshu. 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 Next Pongkong. Pongkong. Next Châu Ha Chung Yu. Si Chung Yu. Châu Ha Chung Yu. Next Tan Hai. Tan Hai. Tan Hai hay có mua nóng? Backside. Tan Hai. Next Chân Mô. Chân Mô. Chân Mô. Next Wak Chung Chung La. Wak Chung Chung La. Wak Chung Chung La. Wak Chung Chung La. Long Chang Town. Long Chang Town. Next Yakho. Zakho. Zakho. Next Shua Changli. Shua Changli. Next Chung Pui. Chung Pui. Next Chen Lui Shu. Chen Lui Shu. Chen Lui Shu. Next Chang Lang. Chang Lang. Next El Shengha. Lampong Shengha. Next Sangsha. 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 Next Tang Yu. Tang Yu. Next Chok Nhu. Chok Nhu. Chok Nhu.
Next S Mukok, Shengha Mukok. Next Jakpang, Jakpang. Next Ngangching, 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 Ngangching. Mapung Town, next Mapung Town. Wakching Town, Wakching Town, Wakching Town. Next Mohong, Mohong. Next Chapoka, Chapoka. Next Shako, Shako. Next Longzang, Longzang. Next Luako, Luako. Next Luako. Next Yakshu, Yakshu. Next Lengnu, Lengnu. Next Tamkung, Tamkung, Tamkung. Next is Chengyu, Shanghai Chengyu, is Chengyu. Next Ngangtung, Ngangtung, Ngangtung. Next Langmeng, Langmeng. Next Angpang, Angpang. Next Chengtang, Chengtang. Next Chenglong, Chenglong. Next is Tangten, Shanghai Tangten. Next Shanghai Tangten. Next Chi, Chi, Chi. Next Ukha, 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 Ukha. Next Tui Mei, Tui Mei, Tui Mei, Tui Mei. Wah, hier không muốn ông của, hier không muốn ông của. Win phá độ, atau win cái, volunteers. Tui Mei. Yeah, Tui Mei. Next, Wakchung Village. Wakchung Village. Next, Wakchung Village. Next Pumei. Pumei. Next, Châu Ha Chừng Nhu. Châu Ha Chừng Nhu. Châu Ha Chừng Nhu. Châu Ha Chừng Nhu. Next, Hong Shai. Hong Shai. Next, Mon Village. Mon Village. Min Chang Li. Min Chang Li. Châu Ha Chừng Lân. Châu Ha Chừng Lân. Châu Ha Chừng Lân. Hong Pui. Hong Pui. Next, Nay Tông. Nay Tông. Next, Ang Chang Yang. Ang Chang Yang. Ang Chang Yang. Next, Nok Zang. Nok Zang. Nok Zang. Tóc phải về. Next, Chừng Cao Chừng Pong. Chừng Cao Chừng Pong. Chừng Cao Chừng Pong vậy hả? Chừng Cao Chừng Pong. Yeah. Đâu mà. Chừng Cao Chừng Pong. Next là Nyasha. Nyasha. Next là Zangkham
Ting New. Sangkam Ting New. Next mo Oting. 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 Next All Chapoka. Chapoka Chinglang. Next Long Ting. Long Ting. Next Loa Kun. Loa Kun. Next Wang Ti. Wang Ti. Next Tam Lo. Sorry. Tam Lo. Next Công An. Công An. Next Chumu. 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 Next Zangkham Tingsha. Zangkham Tingsha. Next Ji Gu Jing. Ji Gu Jing. Ji Gu Jing. Ji Gu Jing. Next Ti Ching Ha. Totok Ching Ha. Totok Ching Ha. Next Nhạ Nhu. Nhạ Nhu. Nhạ Nhu. Next Kohima. Kohima. Kohima tôi không muốn không? Next Shua Ching Nhu. Shua Ching Nhu. Next Tala. 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 Tala tôi không muốn không? Next Desert Town. Desert Town. Next Long Lâm. Long Lâm. Long Lâm ngoại á. Next Dimapur. Dimapur. Next Chừng Cao Chừng Hà. Chừng Cao Chừng Hà. Longchang Village. Longchang. Next Longchang. Next Tăng Khao. Tăng Khao Fellowship. Tăng Khao. Tăng Khao. Tăng Khao. Ngồi à. Next Leng Ha. Leng Ha. Next Topu Village. Topu Village. Next Chang Như. Chang Như. Next Yanu. 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 Next Mangyakshu Village. Mangyakshu Village. Next Apoy Town. Apoy Town. Apoy Town. Next Shangyu. 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 Next Topu Town. Topu Town. Next Yanpan. Yanpan. Next Nakinimura. Nakinimura. Next Mission Center. Mission Center Youth. Hay không muốn không Mission Center? Hay không muốn không? Yeah. Next Mokok Chung. Mokok Chung. Mokok Chung. Yes. Next Nokyan. 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 Nokyan atong mo nong. Next Lapa Lampong.
Lapa Lampong. Next, Upper Tiro. Upper Tiro. Next, Lower Tiro. Lower Tiro. Next, Kibishim. 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 Next, Vap New Fellowship. Vap New. Vap New. Okay. Yeah, yeah. Vap New. Atau mo pay short ongo bu churches lan, pastor lan, atam yetau bu ngoya no man da pa bu mo yom bu. Atam mo ya yak hong bu mai lak au ching si. Ha. Chừng cao chừng nhiều. Phá độ chừng cao chừng nhiều phá độ. Anh yêu atam mo ya. Atam mo ya. Yang nang baik sedih nang anu Ameria adam atau kia mis au nam yang bungo kama anu sha service mayum bujung ni yaitu bungo kama no mana planning office tapi ya bu oklo jasa atau ngau sing nadam nang. Taman muilan mong maya muhiman tamayan buna anu mong maya dai bu kawang shisha mahawa yak pa jam sekok ayo. Menyong panang. Sa program di ha number D Hemloklak MTC Choir lan di hipak fanang.
Hemyong mayalok tambo MTC Koyerlande mong maya nang animinyong fanang kawang ilak pe moy manship. Number E, kawang ngawilak. Number 1, may Old Testament Chenawang Pua, Associate Pastor Jichapuka Bumainog. Number 2, may New Testament Chenapolem, Associate Pastor Yud Danhay Bumainog. Sa Nide Hipak Fanang.
Mulanda anmai tia tawe ilak lai alang ba cheng chapu toilai hem dilim phema wok aliang nit mebu tu de nguye. I repeat, Psalm number 36 verses 7 to 9. O kawang nanga ilak ba kan bue hangsin tuinyu nang yang tien yang sham phang me achui ayong kong gambue loching taunang wang mane nang phabu ha ying phai tuman mo monang hayange nang mepu yeng yen amai mepu nang tuman de yingne tamnang nang a ayen lili ngai pu aching hayange nang wangai kaya tumane wangai ninang atawa kawangangonang. Sa teman bai dau ilak lai alaba ceng cepu pungau mai John apung pan aleng pan Gospel of John chapter 10 verse 10 tau hage inang kubalan kulak ceng ne tuilak ceng ne hayang meng tamlak ceng ne hai painang iman ayan taulak hayang hadawa wanguye taulak ceng ne tau pai hadau kawangau nganang kawangau ke teman moilan temui man ma. Kawang ngau yaong chau shi I tampu sausan banyi dem minyong fanang kawang may man shi. Ano yung yalak pe hem chaya atau me hem loklak chingne hipak yupak kung ngi ngonang. Number 1 me District T Addiction Center. Number 2 me pache mo phatikon akong singonang imni akong de chafe me chase yalak chin hipak fanang.
tâm bờ đê dùng hoàn và đê đê mà nè mình dùng bù phá có quang ba sức gì phang mẹ phải bù như bù ca ta lan mong mây phải bù nè ya nong dùng hoàn nên dùng hoa chính như chính hà la na say người chính màu mẹ hem ta mai người chính màu mẹ hem lo kê tay bù chữ tay mong ye say mình bù quang là đi cao mẹ bằng mẹ ya em ai bù em chỉ là tao bù mày độc lan sang mà chém năm kia cả hoàng mẹ đang xem lan đời sinh hay man bù pha đời kia ở buổi như bù ngao ye sinh cha thấy li phải yên ngao ô cha mẹ tay em ngang bù hà như bù ngao sinh ngọc lan mẹ tình bù lăng như mẹ ye chi làm cha mẹ kiếm hà chính như chính hà la na say người chính ngao mẹ hem ta ngài người chính ngao mẹ hem lo kê tay bù chữ tay mong ye say mình bù quang là đi cao mẹ bằng mẹ ya em ai bù em chỉ là con bù mày độc lan sang mà chém nắng kia mà nè tay ye nhau ha ở bờ trên đi bằng sinh hay man bù làm ye đau ta quang xếp sẽ ye sinh mẹ quang nhà kỳ bắt lên thế đi xếp sẽ quang mai bay bự thế dùng hoàn và đa mình dùng ha chẳng bù môi là nè chính như chính hà la na say người chính màu mẹ hem ta ngài người chính màu mẹ hem lo kê tay bù chữ tay mong ye say mình bù quang làm đi cao mẹ bằng mẹ ya em ai bù em chỉ là con bù mày độc lan sang mà chém nắng kia ông mười man sự Hem yung may lok tambo kong ni de mong may buwan ne minyong pa bacay na tamnang naman moy lan de kawang e moy manshim. Sa kawang ngaw ya apay lak ngo na speaker pa pay butan ne moy lan cham siyong ha. Sa konyo pa de hipak pa na. Mona so the ngo bu yang bu khai a chinga ken ta yung okay wak sam pha bu tamam bai youth convention office Pereslan ye shia wak sam bai ang bu tamam bai youth secretary ye no ang bu youth secretary cham se sausan balan hayang an yim balan hayang youth paslan na wayang au yinausen tia kawang kamjing yama bai ngonang naman moilan mong mai yanang hayang kawang mukti siwa tamnang awang ne dau hayang tenoksa hayang kunyak pangjem bu
Krista Yayang Salam Namanda Jaidam Nang. Yasan lak pagkawang teman pai tiang unang. Suya boy tu nyai bu anang galak setek nang. Anu jam ngohua, anu jam cai hua. Hagia ko galak setek nang. Sa kawang ngau hebak hangsin yalang unang tauma yiang be. Kawang mo bu mohi man ya yalang cingna. Yue sucing ma kawang de yoba tanggeyo sa akong de jaidam nang. Mulan suatu tanha. Kada mabu tau hayang denuk sa sing ngonang hami teman bai yusakidri bai yangge hayang boy kada mabu tenuk nuksa ising be jalalan nemyanga hake ngokolak yong maya hak aneo singyanga apa nyiklak aja nyiklak tau kia hangke nyiklak naman hake nyika hake hawan dah hake ngola jina atau idem nang kada adama dawa canang su haya sedek nang anu kada adama tau bubules haya sedek nang hayang boy tau nyebu jinga tamguang pemanong mabungonang tamguang jing mabungonang hayang boy tau budau mabu upaya chonga tau budau pemanong ma tau ke member jana hake ngoyanga tau spiritual journey tau kia tau budau ma youth together na hake lengowan da uting convention ma talak nengai 1984 ma together na uting convention ma tayang ke tau kia dingi bukia calalan cawanda tau kia yong hongli mungmai bu hebak jane ngoyang ke au hiyo ian huba paru baji ngoya hake ngoyang ke lokai lai bu tau kia ngoyang ke hawanda ada yonga mungda tak bai bu ja tisana kunyak calalan jambu ma tawa kunyak ngau yising sa yonga mungda tak hake yang ke toge 1984 ma uting commission da tayang atau turning point jaya bua kunyak ngau singlak anu ni jaba commission bedawo maidam ya bu omlak se tayang ke tayang 1985 ma Mon High School ma daw admission ya yang ke ya yang Mon High School menyaw yang tahu hibak ma 1988 ma daw matric pass ya yang ke hado matric asungwan di bu matric yonga tingani bu matric pa buki ajibe share bilana card ni me yang police lana card ni me yang tebasilan card ni me yang ya bu hibak ma tau matric pass yang ke matric pass yang tayang North East India Public Private College and Seminary ma PDS pongbiang beli soyang ke tau ma South India ma Mangalore ma Master of Biblical Study soyang ke soyang Delhi ma ligyang lim ngoyang ke Agra ma ligyang ni ngoyang ke ngoyang kunyak pangjamda tau ki post yang ngai defa tau interview fayang ke accounting kam geser se ngai ke tau ma interview baja yang ke hayang boy tau nyambu kunyak ngau yising be hage ngoyang ke Mon High School ma nyoya boy tau kunyak ngau kek chanwa asing be ngoyang ke tau ki kunyak pangjam ma office ma wang beng nga tau ki sausan yang pai ma evangelist ada fayang ke evangelist post ng bang beng ngango yang ke tau pai ma ano youth secretary fayang ke yong tau liang dai bu hadau youth commission ma oding bang jam ngi bu hadau liang dai bu hadau pau jing da ka wang da mikti siwa da ngo yang ke oding bang jam ma oding commission da bu kari ma da bu yiji tau bu da mo bu ya ma da bu janglang ma ya ja ngo yang ke janglang mu anu yam da bu turuk 증류마 야장호 양게 도륵 증류무 야마다부 왕람마 야장호 양게 왕람부 오등호 양
oding da hake winyang ge hado au bio yibelak pa 1984 ma hake winyang ge youth secretary fa bu jing da sa kawang de menyong fa sau san na wang bang tu hake sau san yang ge wang bang tu fai ma saji aching ha refresh me lak jing na ano paino lan jing na kunyak chala lan jing na lam epone hado tàu lam cha yam nak jing na sa tai yang a tono sogo hayem lan toman kada nyet to sogo demi hayem nga ya yang a Philippines da yang ke ahui o hau bu ginang ahui o hage ngonang ke si bu ginang hayang boy Abraham de nyik bu ki e tàu hage e wo mu jing da ta bu ki e kem bu ki e hage e ta yang a tàu ma Master of Science and Theology. Hadau Taidai City ma Hadau ABNDS Asian Pacific Nazarene Theological Seminary me so yang ke tau pham anu ya du shau yimai bu ne anu ya du shau mai bu ne sa tau ma Philippines ma mu ngolak ne ngai bu jing na sa Manila ma anu Manila City da transfer ne me yang tau ma Manila Theological College and Graduate School ma PhD ya inge Doctor of Philosophy and Theology hage ya so yang to sogo hayem na doman la yi onya pangjama anu evangelist to lingai si bujune wang bang ni anu evangelist to ling yang ge ado so yang onya pangjama mission secretary lingai si bujune mission secretary lingbu teneng wang bang nga teneng solak tau kia ka wang sep chi ge tau no shi hi bak ma punya pangjam de bai tau ma anu punya pangjam mission center ma nau ya amai cha tau kia nu ne myang ka wang mo himan dem bu hayim nga sukolim nadani hage ngonang sukolim ma graduate ne myang degi anu hayim ni netania graduate ne mamyang be ngonang sa dau akong de chaidam nang yup ilak pe yup po cham lak sing na tia convention pha bu hi baka kai degi hayang boy hangayin hage ngawlang ngonang hado ba mo bu ki so kon o hage ngawlak sing na singang ganeng ya san lak na hado ngaw muk da daw no jing o ya san te nang ki hang na hado ma ngaw muk ma ka wang ya san yali kan bu dai do bu wang wei bu ayen celebrating the amazing love of God, abundant life. San yali kan bu dai do bu wang wei bu ayen hado ngomuk harja nginang tau de lai wanda hado lai shibab lai wanda hado karung nyu ling bu ma wanga bungau lai wanda creation history anu scientist lan science hangi i anu philosopher lan hangi i theologian lan hangi i anu hado scripture ma hangi i hake lai wanda hado wangai ngoi bu ayin hado tolak chingna anu hado de yo lak chingna yong jainang anu yong wannang anu hado singi ka da chu de anu ka da mai hi singok lak ba yiji unless you were guided by the extraordinary person yiji ka ma achau ya ha ge to ki guide ni man ka ma hado wangai ngoi bu hado ayin singlak chingna yo wannang adoma lai shiba mu nyanu nang job lai ma fortima man that is born of a woman is of few days and full of trouble anyu shema bu bu hado ka ta si buwa hebak kan jab jing na hango nang full of trouble today musang bu bai anu so si yali bu bai ngo nang he commit food like a flower and is cut down he fled also as a shadow and continue not
ia jubiang ki hami biang ngo bu jubiang ma dai bu ki hami yaha ado sedu ado ma sedu ngi what is the prophet hangi gau ni mel shi bu ado mengo nang hado ma ano kadam yang han chapter 4 chapter 6 3 lai one there verse 19 ma nang abagama pai tau kan demu nang la ilak nang pamkyang ma pai tau da pamkyang mu an ya la ilak nang kaduk yaling kaduk kiem mu la ilak hama abagama wangai ngoi bu aying nang ge hangki nang sing ya laksi wangai ngoi bu wa ayena hangki nglaksi hayang boy yasen lakna hadaw menyan ngo bua ka wangai yasen yale kan bu tai do bu yasen lakna ga wa to man kan bu hadaw kaye nanga wangai ngoi bu ayen taw lak ngona nanga hadaw yasen yale kan bu kaye wangai ngoi bu ayen chang nanga sing ya lak ngona kadam yang han chapter 1 ma verse 1 ma in the beginning God created heaven and earth tao ma sing ya lak hadang unang khung wang manda ka wanga wang dang hayang karu nyuling no hadawa genesis existing hadaw ngai wang bu nyoi ma existing myang bu ma hadaw ma science hadaw ma ngi glak science hang ibu si hadaw Genesis 1 verse 1 ma hadaw dilip buat tao ma universe ti ibu ngunang universe hadaw universe hadaw planet chari ibu yiji universe ba hadaw karong nyu kong bude ibu karong nyu wang ma ngobu ano hangin yung planet ano moon star hangin ngo ya ba kong bude universe ibu nang ano science hadaw ma universe hadaw ngogek lim ngunang hadaw yom ba universe hadaw ran ne myang bu yoglak hadaw system ma myang galak sinang hadaw system ma jamse ngai bu jamse ngukum naksi wangai ngoi bu system hadaw jamse ngukum naksi hadaw universe ilak singona hadaw hangisi time space and matter hadaw lim kai hai scientist lana hadaw ibungona kaduk nu de hadaw lim the universe inang time hipak hadaw hipaka meni tini ngani yesterday today and tomorrow past tense future tense and present tense anangama hanggi yanga nanga hipak itpu oklak hanggi yang season jes ni myang oklak hanggi yang develop ni myang lak hanggi yang growth ni myang lak season na opiu time itpu yinang kama time itpu yinang kama hanggi yang kadu nyu chunglak anu kadu nyu ngolak no time is very important hadu kadu nyu universe sine hadaw ma time scientist time si ibu ma toman kawang ngawe in the beginning si buat time di ibu nang in the beginning akung wang one day si buat hebak di ibu nang ano scientist space si ibu nang hadaw wang hai kadu mung hadaw space nang space awu ngunang vekam ngunang hadaw anang kama hangsin tobu hangsin height si no hangsin breadth si hadaw sing lakai hadaw sing laking na in the beginning God created heaven hadaw space ngunang kawang lengbo space kadung nyu gadalan na universe ma hadaw ilak idisin laking na sky dang maano heaven ngunang three heavens lai siba ma three heaven wang dang lim ngunang sango bu sky do mangi bu baji to ba yingi ok bu let nyu sanha dang ma ano gai dai bu third heaven dung ngoy ngunang no hadaw space ngo bu jing na nang hadaw ma da yang hadaw ungkai hadaw ngoy gai destination sing nang tau jing na lamma dau ki to man pok puwa hadaw space ngo bu jing na pok pu ngunang hadaw anang kama to ma movement jinang lak movement jinang kama ayin jinang lak po bu jinang kama hadaw meaning anang meaningless ngunang
lim shibubama earth God created earth ha kaduk ado kaduk lingbu hado a matter ngona hado matter hado anangkama tumana hangi iyanga kaduk nyuma ngolak kawanga hado yasen lakne hado kawanga Genesis chapter 1 ma hado lengangayangi hado matter ma solid liquid ano a gas ngonang adam ngonang ano molecules ngonang solid ngobu gas ngobu liquid ngobu ano adam molecules hado sai chimnyanga kaduk nyu ngona sinang hado ka he kaduk ngok ngonang sinang hado anangama yoklak tau he kawang yasen yali hado cosmos hado universe hado world hado lingyangi ana hado kaduk nyuma ngok buka dalan Genesis melai wande mianga dai bujingna kaduk nyu khong ku garap ne miang dai bujingna kaduk nyu mianga dai bujingna wang nyak ya phamma lima mang bung bu dau ki sap yung bu hado mianga dai bujingna sa kawang sipsi pai bungonang hado cosmos tang de pai bungonang universe tang de pai bungonang for God so loved the world that he gave his only begotten son for God so loved the world universe the cosmos universe de hado kaduk time space matter hado universe de jam loi gan bujung na iye halom ja anu hado lengi lak jine som bungonang ya sanak na hado ngonang iken bu hado jam lo gan bujung na ani kawang hado wangnyak ma ngobu hado lengwan de nginang ki chapter 1 verse 2 ma hado kaduk nyua wangnyak mengo no yaha anu yang tang ma flap ni miang yang bua ngo si bukai wang yam ngo bujung ne ka wanga let there be light and there was light chapter 1 ma verse 3 ma let there be light wang ngai do si do ju wang ngai verse 4 ma it is good yong mai nangi no iye ha design ne mianga I yak design ne mianga tau ki ana lingyang ki hado wangaya awishi John chapter 1 ma verse 4 ma in him was light in that light was the light of man hado wang ima ayin hado wangai ngoyang ki hado wangaya karunyu kada wangai ne ngoyang ki si bungonang hado awidi ibu Jesus Christ hadi ibu ngonang in the beginning was the word and the word was with God and the word was with God akung wang wande ngau ngo hayang hado ngawa ka wang phai ngo hado ngawa ka wang ngo in him was light ima wangai ngo yang ke tau ba wangai ya karuk nyu kada lan jingna wangai ngo yang ke anu hado ngau kada ne meng the word become flesh kada ne meng anu kada lam ba jam su ngo mekti shiwa phai anu ngau ting phai hado kada phai ngo se e bungo nang hado Jesus Christ kaduk nyu de ni se leng ji lak jine sonu dai bu wangai ngoi bu ayin ja phadam lak jine sonu dai bu hado wangai kada ne meng bu hado nang tau jing ne Jesus Christ John chapter 8 verse 12 ma I am the light of the world tau kaduk nyu wangai hado universe hado cosmos jing ne iya wangai ngo nang si ibu ngo nang hado I gai hai lengok lak ngo nang alau kaduk nyu phabu wangai ji kaduk nyu complete life hani ok hayang ba abundant life ji pha ok lak complete phani ok well phani ok hai ying lak singengin nyu nang hangim mung to ba nang kaduk nyu mahi ye mung lak mung bu hado doi nyu nana
karuk nyua phabu oklak hayang boy nang inner nang mungchang ma nang yahade hadau mailak pa karuk nyua yiphalak hangne Proverbs chapter 40 verse 30 mahagi nyan ngonang nang ni wande yong hong limong may ha ni wande nuhoy nang mungchang ma soloful nang mungchang ma yung mung miang ay tak hay ngonang chú mani na mungchang ma maya ngonang hatawa abundant life hatawa wang ngoy bu ayin yichi complete life hataw karuk nyu phabu hataw hay ngoyang gi daw jine tomana hadaw lai laka hadaw yong mai ko e lai laka hadaw ngonang science tomanda kada ayin jang ibwa kada hangil busi kada hangil ngai busi si iwanda science tomanda ibwa life began through energy ngo bukaye ano light ano biological process kaya ano Adam, kaya ano DNA, ano living cell, hadaw saygap naksi ay ayin jataw nang si nang. Life process jalang laka energy, anganja, jijigma light, biological process, Adam sigma magiyingibu, hadaw jango nang magiyingibu Adam bomb, sibu Adam, hadaw ibunga DNA, hadaw ja identified ni mea olak ba hadaw ano living cell hadaw saygom naksi ayin jango nang sinang hayang ba gawang ibua hadaw source kong kubua Jesus Christ is the source of life Jesus Christ i hay source hadaw hay kong i mahengo nang si ibungo nang in him was life that life was the light of the man and kawang tomana EMS ne liyanggi body soul and spirit hadaw sayang hay liyanggi daw jing ne kata body maya boy soul and spirit yamala the science ibua hadaw body singya boy soul and spirit yang ie explain ne myang buyok science can explain you how your heart bomb the blood. Science nang mungchang hangi po busi nang mungchang I hangi gimnidi busi heartbeat hangi ling busi hadaw ibu olak. Hayang boy science cannot explain you why love exists. Mungchang po bujing na kenbu ngai bua science explain ni me olak. Science universe mo hangi ngona hado I explanation pabo olak. Iye kongkobu iye lingbu olak. Hayang ba beyond the universe iye hango ibu yoklak. Hayang ba gawanga ibua. Science ibu ki iji. Hayang boy science proof na ime okbu love. If you know love, you know God. If you don't know love, you don't know God. For God is love. John chapter 4 verse 8. 1 John chapter 4 verse 8. Nang ma hadaw love hadaw kawang phabu, hengaw ne phabu. Chachang chane phabu. Hadaw hengaw ne phabu nang. Nang kenbu sing kama kawang sing bu nang. Nang kenbu sing makawang ising. Sa hadaw love tau ki science proof ni me okbu hadaw ngonang tomar singa ya lak jingna tau kai philosophy lano tau ki mu ibu ngonang philosophy awang ba before Christ ma philosophy ata balan kada lim ngoyang ke ja Socrates ja i anu nyau tembu I studna bladu anu lim sibu ba Aristotle no imen lim ngoyang ke imana hangki iyanga karuk nu de explanation phabe ya selak ne phabu ngona bladu mubu singya bu anu bladu anu Socrates mu singya bu anu bladu mubu singya bu har Aristotle hangi ibusi karuk nu mu singai mampu ko manya boy meaning anang no
nang hado mind the high education payanga without educating the heart is not education at all. Educating the mind without educating the heart is not education at all. Hado Aristotle ibona before Christ. BC hibakma. Tao jinda hado mind masingai mabu wisdom and knowledge hado kalu new papa yong limit ngona. Kawang pabu wisdom and knowledge hado limit jinang. Tao jinda hado singlak jinda hado heart de hado education palak ngona. Hado heart hangesi. It produce love. Ia kanbu hado sing ngai dam ngona. Hado love abu kam Bible si kawang bu Bible ngona. For God so loved the world. Kawang akan bu hado Bible ngona. Ti hado kawang kanbu hado temana tai do bu yasanyale kawang kanbu tai do bu tini tema momo na. Hado kaya temana wangai ngoi bu ayin do bu jang sing ok na. Hado yising kama temana yising ok lak. Tau jeng ne krisam ngo bu kenai mung jang nam ngo ya si wa hado ibu ngo na. Ken mung krisam ngo bu kenai mung. Philippines chapter 2 ma verse 5 ma 6-7 lai du tau king la. Krisam ngo bu kenai mung jang nam ngo ya. Sabsi ya yang mung jang nam ngo ya. Nanok bu mung jang nam ngo ya. Ai hada amang wonok bu mung jang nam ngo ya. Shishui ba ni mianga krisa ki e nang ngo ya. Hadawa karu nyumu bu scientist pabu aji. Hayang bo kawang pabu hadau kenai mung jang ngo nang. Tau kay duma sepe sabu nang. Tau kay duma moi lan di kunyak ting jing ha mobu hado sepe jambu hado ngona. Karu nyu jing ma tau ngona. Hado mando wanda history timeline de lai wanda. Jisu Krista bungau. Karu nyu ne sing ne yidem bu 1400 years ngoyang ge. Tau the middle age. Tau the dark age yang ge Jisu Krista liang pai ma. Karu nyu hado kawang bungoa karu nyu sing ni temla wong bong se reformation Bible gaya. Hado karu nyu de lai shiba kawang ngau sing tembu gaya. Karu nyu ni shi bu renaissance period payang ge. Hado sing ya yang ni shi bu tau pam enlightenment period payang ge. Hado Bible gaya wang de bu ong bu. Yang mung de yang jeng de yu bu wang de bu ong bu hado sing ong ang ge 18th century ma 19th century ma la se karu nyua modern nimian ge se modern era hado ngayang ge tiji 21st century hado bu amai payang phai ma wang biang 600 years hai running ona hado mung hangset advance dai bu si tiji 21st century ma digital system hado revolution hado ngona ano hado smartphone ano AI hado yung advanced type ngona no kada len mabu hado da ateng lakbu hado 18th century ma au be wang de bu ke mya boy linyu de ong lak chung ne tai siang ong ya boy iman karu nyu bewin bu hado pungau ngona hado Germany European country European continent kawang pewin bu jing God is dead. Senyan bu hado theologian anu philosophy ja nyan bu hado ngiyang ge. God is dead. We have killed him. Hado gay science. I nyan bu hado gay so hado yimai bu aji hayam gay science bu joyful science. Yong hongli mung mai science hagi chun ha su sibu nyan bu hado ngiyang ge. Tuman European continent tuman Germany kawang tuai winyang ge hangne kawang iya kawang yenang we feel emptiness tuman yo akyang matay nang tuman ayim hangwa nang no meaningless abundant of life yenang abundant life yenang kawang tuai de ge se Fred hado imana Friedrich Nietzsche si membuka da do iyangi
Tinyo tau kia kunyak ka tuman kawang ayak bu nimyang ma. Wang hengoi bu ayin sing laka yungo wan lak. Kawang anang bu hadau akeng haing haim myang gelak. Tau jene kawang ya. Kawang ya lak hadau yungo pung nimyang na. Singa mampulana singa malak jingna awang pa wisdom anu konjung anu malam sing lak jingna hangi si wanda ka da me A B C D 1 2 3 si ini yok hayang boy hadau lai siba mu ibua ka wang da nyam le no fear of the Lord is beginning of knowledge. Hadau tek ngau 1:7 mo nyan ngonang knowledge awang pa knowledge kadu nu mahanggi ngonang sing ya la ka wang de nyambu hadau hai awang ba ngogalak AB 1 2 ji ABC 1 2 hadau nyabu ma knowledge tau wang bu ji ka wang de nyam le bu ka tau la tek ngau 9 ma verse tema fear of the Lord is beginning of wisdom. Awang ba konjung hadau sing ya bua ka wang hadau yam bu hai ngona no tau jina James chapter 1 verse 5 ma if any one of you lack of wisdom let him ask of him naman yo ma dau kia yu wang yung ngai bu ngona ka wang da iya no ka wang ibu hadau ngau ka henanga singgelak nang simba yising okbu hadau knowledge nang mo olak nang simnyu yising okbu lingi okbu nang ngegelak hangne ni gudi masa yising okbu heno mi sing bulan hadau yingi bu heno tau ni sha ne pulak si bu he achau ya ha ibu hadau ngau kawang ibu ngau hadau wisdom ma kawang wisdom ma yising okbu heno karu ni wisdom ma hangi ni sha ne pulak si ibu heno ano Greek lan na ibu wisdom gaya hango ado tambang mahango yingi bukaino tau ki Greece yakom naksi yaham ebtem la singa mambu ebtem la tau kunyak tuman hagi ngo bu aji sayo advance la dege mi kunyak mi jadhali bai kunyak wailak hadau yafam maka wang no endim yang ngonangki kunyak pangjam ke ma Bible 75 years mangoi anu kunyak jing ha 50 golden jubilee ya bu manang adam manya bungonang hayang bo ga wanga yo nga mi 100 jubilee suyang pai lan pai to man kem ni yung netim nang hado yasan lakpa ka wang kan bungonang tini ka wanga yasan yale kan bu tai do bu wangoi bu again hado grace ha mangonang John chapter 15 mengu buki I pai au hingo la kai hadau bima yisabu hadau ima nek yi ngo bu alek yelek lak si bukai ima sango bu hai alek lak si bukai because you can do nothing if you are not abide in me I will not abide in you nang apai ama yungo ko ma do nang pai yungo la nang apai ngo ko ma do nang pai ngo la ano apai ngo ko ma nang alik lik lak apai inang ko ma na hadau bi mo bu hadau nang win lak si bukai nanga apai inang ko ma hango kau yi do la you can do nothing saka wang ngau ibu na do wang hai ngoi bu ayen ja sing ya la ka kri sa ma hai ngonang ka wang ngau chai blan de ngoi man Kawang yung may nyaw tampur Reverend Dr. M. Pungpa Konyak Mission Secretary KPPP de mong may po ane minyong pa po China damnang kawang ng ayin hitoy show de ilak pe moy mansi sa toy show lock hymn number 341 ebatan kay
Mulan jam siang ah. Sa teman fei tu ita mayop lak ching ne pache pule pastor Mon Village pumenok te hipak fanang. Teman bayup keneng. Ya sanyale tuman de sepsi ba kawang. Nang tak pada minyong bo yong pa boy. Yalem sebuba taidem. Yup yang awang bukia. Capai maca se. Yup puba mu wang yang tui wang yup puba mu wang yang lokal laibung tak ngau bu. Anya na ngau bu ya sanyale ngau kaya. Ma buka talanda. Sai le judai mongjang ya hadang moya. Yan yang ong busena. Moya mantam yang ke. Wang dang kawang. Nang umbu jing na minyong pa boy. Tiya nang ngau ma tuman na chay bukia. Tuman mongobu sengengan. Tuman mongobu nang aleng bu hado nang yak ay. Tuman pum. Hayang nga tuman mongobu karian kan. Kadok nokcheng. Tuman na mana may bu. Tesin na pilang bu. Hado grand nyoy jeng ma. Nang yuhum daw ma. Wangay ngoy bu ayan na yecheklak. Daw kay nang umbu ayan na. Ayang nga nyulom palom na noksa na. Ayang nga tuwi sa uli lima. Nang umbu ayan na. Ayang nga chat hali na miyang lakcheng na. Wang dang kawang nang ngau nyu ayong tuman bay chenda. Tak nyu chalia. Puma ngok na tamba. Ayan kawang. Nang dayup yang ngawang bu. Doi yung may sotang bu nancheng na minyong pa boy. Nang da minyong pa yang nga. Yan na Taiwan da. Tahu banyak cing nang mikti siwa minyong ampai ayam manye. Ya sanyali kawang nang yayang sepsi tuman mulantang ma gay. Tuman ayan nang yakte panapai. Tui may sodang bunan cina minyong pai. Nang bumuy man yuyupoy
tôi lan ớt sẽ chừng nó số ba năng mong ai yêu. Phải